Dobrodošli u četvrtu epizodu mini gamesa na mom kanalu. Sa vama je Serbian Master i danas ćemo igrati mini strike. Uzmemo tim, da li ću stići. Da. Izvinite što nije bilo dugog klipa na kanalu. Bio sam prehlađen. Ali sad opet krećem s tim i krećemo za... ovu mapu mrzim, ne veze. Znači ovo je nešto ako niste dali kao counter i potrebna je 1.8 verzija da bi se igralo. Na desni klik pucati na levi loadate. To je bio lik. Sam ga vidio gdje je bio. Jebi ga. A postavili su bombu naši. Znači ovo je bukvalno kao counter. Igrica za Minecraft nije loše urađena, dobra je. Tako, to... Ovo je desert. Neće stići. Ej, jepika. Izgubili smo, ne veze. Sad idemo da kupimo neku pušku. 3200. Ajde, kupili smo ovu. Na desni klik pucate na levi, punite. Usteka malo. Ja nisam kupio nijednu bombu, ne veze. Kada se nas vode stavi, ali idemo polako. A, ubio me. Ja sam nosio bombu. Jebi ga. Ja sam mislio da ću dobiti, ali ne veze. Samo je glupo što nemate gledate skor, ali... ne veze. To šta da kupim? Ajde, može. Ali ima metkova. Svi su otišli vamo. Evo imam samo srce i to. Znači ja sam mrtav čovjek.
Ja sam rekao, još me je bačio bombu. Ne veze. Imamo bar jedan kill. Imamo jedan kill. Idemo dalje. Tako je, pobjeda. To, idemo, kupimo kalaš. I flash. Vidite kako je dobro urađeno kad bacite flash. Sad mene nije dopatilo da vam pokažem. Prijatelju, tuda na. Tako je. Imamo 4000. Kupimo smoke. Vidite kako je sad kad imate flash. Evo sad to prošlo. Puš u ruku. Reloada, tako je. Ovo je smoke. Dobro smo ovo izveli. Pobjeda. Sad imamo para. Mnogo. Kupit ćemo to. Sad se stvori. Toga je bomba, nije kod mene. Imamo još jedan flash. Umro sam ja bacao bombu. Nema veze. Idemo dalje. Kalaš može. Idemo tamo. Idemo odigramo show partiju i to je bilo to. Pobjeda, znači, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, idemo sljedeće. Ćao!